days to see which way the wind is blowing. Muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU u khou bva u tou fhedza maḓuvha a ḓana wo vhumbiwa. While we celebrate our rich and past unique culture, we must remember the sacrifices made by those who fought for our independence. Tshanḓa tsha Presidente wa shango Vho Paul Mashatile vha ri vhadzulapo vhoṱhe vha ḽino shango vha fanela u elelwa vhahali vha mbofholowo namusi nga ḓuvha ḽa vhufa. Ndi madekwana ndi nṋe Tshanduko Ligege. Ndi vhadzisana mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC2 namusi nga ḓuvha ḽa u pembelela vhufa hashu. Ndi khou livhona u shelelwa nga vhone hayani nga ri vhe roṱhe. Muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU une wa pfi wo thusa vhukuma kha u vusuludza fulufhelo ḽa vhabindudzi u khou tou bva u fhedza maḓuvha a ḓana wo vhumbiwa. Uyu muvhuso wa vhumbiwa nga murahu ha khetho guṱedza ṅwedzi wa Shundunthule wo vhumbiwa nga mahoro a polotiki a 10. Fhedzi na zwo ralo vhasaladzi vha muvhuso uyu vha ri GNU yo itelwa u vhuedza vhoramabindu vhadzuloni ha vhashai. A lot of the people who are talking about the success of this new DA-ANC coalition are pointing towards behavior of financial markets. But I have to remind people that Madiba magic lasted for 2 years. The rand was stuck at about 3.6 against the dollar for 2 years until February 1996. The New Dawn, or Ramaphoria, lasted for about 6 months. Still early days to see which way the wind is blowing, but the discourse about the conception of GNU was framed by the ruling party to circumvent criticism that it has joined forces with the DA. So instead of employing the concept of a coalition formation, they've opted for the notion of GNU so that they can argue and say they've joined forces with different political parties across the political spectrum. Tshanḓa tsha Presidente wa shango Vho Paul Mashatile vha ri vhadzulapo vhoṱhe vha ḽino shango vha fanela u elelwa vhahali vha mbofholowo vhe vha fela ndwani musi ḽino shango ḽi tshi khou pembelela vhufa haḽo ho yaho nga u fhambana. Vho Mashatile vho ṋekedza maambiwa a ḓuvha ḽa lushaka ḽa vhufa ngei Ficksburg vunḓuni ḽa Free State. Lwa tou thoma na musi Vho Mashatile vha tshi khou vhonala vhathuni nga murahu ha tshiwo tsha mutakalo wavho mathomoni a uno ṅwedzi. Musi vha tshi khou amba vho ima vhuimoni ha Presidente, Vho Mashatile vho ombedzela uri naho ri tshi khou pembelela ḓuvha iḽi ḽa vhufa ri songo hangwa vho vha ṋetshedzelana nga vhutshilo havho vha tshi khou lwela mbofholowo. Vha ri muvhuso uyu wa GNU u fanela u shuma u ḓifunga u lwa na zwiito zwa vhutshinyi, u tambudzwa nga mbeu na zwiṅwevho kha tshitshavha. While we celebrate our rich and past unique culture, we must remember the sacrifices made by those who fought for our independence. May we never forget the price paid by our freedom fighters. Vho Mashatile vho itela khuwelelo vhadzulapo uri vha songo nyadza tsivhudzo dzine dza ḓivhadzwa nga vhaḓivhi vha zwa mutsho nga murahu tshiwo tsha mafhelo a vhege o fhiraho. Our ability to look beyond our differences and converge the shared agenda to bring about inclusive growth, job creation and poverty reduction is one of the examples that the government is showing its commitment to uniting through diversity. Tshanḓa tsha Presidente Vho Mashatile vho dzhia ḓuvha ḽa namusi vha ḽi shumisa na u elelwa vhalwa mbofholowo vhe vha ri sia vhe vhufalaleni. On the 27th of September, we will have a big event in which President Ramaphosa will officially receive the repatriated remains from Zambia and Zimbabwe. Vho Mashatile vho dovha hafhu vha ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha gude nyambo dza ḓamuni na dza vhaṅwe sa nḓila yo pembelela vhuvha hashu ho fhambananaho. Vha Yunivesithi ya Venḓa na vha dzangano ḽi sa shumeliho malamba ḽa mukona zwoṱhe
vakafulo la u manḓafhadza vhagudiswa vha murole wa grade 11 hune vha khou ṱuṱuwedza u vhulunga vhufa luambo na mvelele nga kha sia ḽa pfunzo. Mbekanyamushumo ya Career Expo ine yo thoma mulovha i khou ḓo fhedza vhege yoṱhe ya khunyelela nga ḽavhuṱanu hune vhaswa vha tshiṱiriki tsha Vhembe vha khou pfumbudzwa nga vhaḓivhi u bva kha masia o fhambananaho. U pfa zwinzhi ri na muṅwe wa vhadzudzanyi vha mushumo uyo ndi Vho Aubrey Matsila. Vho Aubrey Matsila ri khou vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenḓa kha SABC 2. Nga ri thome nga u tou ṱoḓa u ḓivha uri ndi ngani vho humbula uri vha pembele ṅwedzi uyu wa vhufa nga heyi nḓila. Ndi khou livhuwa muhashi khathihi na vhaṱaleli vha SABC 2 vha mafhungo. Zwavhuḓi kha ṅwedzi hoyunoni wa vhufa ndi ṅwedzi wa vhuṱhogwa nga maanḓa ri khou sedza mvelele yashu nga maanḓa sa Vhavenḓa. Fhedziha u tshi sedza ḓivhazwakale u wana zwori kanzhi ri tshi khou pembelela hoyu ṅwedzi hu vha na zwithu zwinzhi zwine zwa itea zwine a zwi kwami mafhungo a pfunzo. Zwino sa tshiimiswa tsha Mukona Zwoṱhe ra pfha uri ndi zwa vhuṱhogwa uri hoyu ṅwedzi ri u pembelele nga nḓila yo fhambanaho ya miṅwaha, nga maanḓa ro sedza vhana vha mahayani vhane vha na khaedu dzo yaho nga u fhambana ri tshi ḓa kha u ṋanga mabuḓo. So ra vho dzhia tsheo ya uri ndi khwine ri shumisane na vha Yunivesithi ya Venḓa, ri dovha hafhu ri kwame muhasho wa zwa pfunzo, ri vhona uri na ri nga si kone u ṱanganyisa dziṱhoho na ra kona u vha na vhana vhane musi ri tshi khou pembela hoyu ṅwedzi wa vhufa ri vhe ri navho ri tshi khou vha ṋea zwithu zwine zwa vhona uri zwi a kona u vha fhaṱa zwa ita uri vhumatshelo havho hu vhe havhuḓi. Ndi ngazwo ro ṱangana ra ri vhe na hononi mushumo u bva nga Musumbuluwo wa mulovha u khou ḓo fhela nga ḽavhuṱanu. Ndi zwine ra khou ita zwone ḓuvha na ḓuvha hu vha hu tshi khou ḓa vhana vho no khou bva kha zwikolo zwo fhambananaho vha tshi khou ḓa uri ri kone u vha thusa nga u vha bveledza uri vha kone u ḓivha zwori ndi afhio mabuḓo ane a vha hone ane khamusi vha nga tea uri vha a tevhele, ngauri musi vho sokou dzula hune vha dzula hone vha 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 sa tou vha vhona u ḓivha zwithu zwinzhi. So musi ro ṱangana na vhaḓivhi ro vha isa fhethu huthihi hafhanoni Yunivesithi ya Venḓa vha kone u vha exposed kana vha kone u ḓivha zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana kha sia ḽa mabuḓo uri na musi vha tshi ṋanga mabuḓo haya vha nga ṋangisa hani. Vho Matsila, kha musi vha nga ri ṱanḓavhudzela uri zwi tshi ḓa kha fhungo kana kha sia ḽa u vhulunga vhufa hashu sa Vhavenḓa ndi zwifhio zwine dzangano ḽa Mukona Zwoṱhe ḽa khou ita kha musi u gudisa vha vhana nga ha mvelele ya Tshivenḓa na uri ri i vhulunge? So zwithu zwo fhambananaho nga maanḓa. Tshiṅwe tsha tshipiḓa tshe ra vha ri natsho kha heinoni mbekanyamushumo ine ra khou ita ndi ya uri ri kone u amba nga mafhungo a luambo, ngauri musi ri tshi khou amba vhufa ri vha songo fhelela musi ri si khou dzhenisa mafhungo a luambo na mvelele ya vhoriṋe sa Vhavenḓa. So hafhanoni yunivesithi hu na department ine vha vhidza uri ndi Indigenous Knowledge System ine khayo i vha i khou tou bveledza kana u promota uri vhathu vha kone u shumisa luambo lwa havho kha u ita zwiṅwe zwithu zwa mishumo ngoralo ngori ri tshi khou sedza ḽifhasi ḽashu zwa zwino muhashi ri ḓo wana zwa uri ri khou ya kha tshifhinga tshine ndi tshane vha rari ndi information technological age hune tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou ḓa tshi khou shumisa technology. Zwa zwino ri khou amba mafhungo a Google, arali ri khou ngo research ri tea u swika kha level ine u tshi ya hafhaḽa kha Google u a kona u tou entera kana u wana interpretation ya zwithu na nga luambo lwashu lwa Tshivenḓa. Zwino musi ri khou sedza faculty heinoni ya IKS kha yunivesithi i vha i khou lingedza zwenezwo zwori vhathu vha kone u ḓihudza nga luambo lwavho, vha kone u sika mishumo nga luambo lwavho, vha kone u bveledza, vha kone u vha active kha ikonomi ya vhoriṋe vha tshi khou shumisa luambo lwone lwa vhona ndi lwa ḓamuni. So zwine ra vha ri khou zwi ita ri khou encourage na vhana hafhanoni uri ni songo dzhiela luambo lwavho fhasi, luambo lwavho lu ṱhogomeleni. Arali hu na dzi khoso dzine na tea uri ni dzi tevhele vha tevhele izwo zwithu, nga maanḓa ri khou ri hafhanoni Yunivesithi ya Venḓa ḽi tou vha ḽiṅwe sia ḽine ḽa kha ḓi tou vha ḽiswa ḽine ri khou encourage vhathu na uri vha kone u vha exposed khaḽo uri vha ḓivhe zwa uri vhumatshelo vhune ra khou ya khaho zwa zwino a si houḽani wa ḓo vha pfhi no luambo lu lugede lu khou tou uri ṱhamusi u sa tou lu dzhiela nṱha ngo ralo. Zwino hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa, a si kale ri khou sedza khothe hafhanoni ho vha na issue ya vha hone. Vho Matsila Aubrey vha tshi khou amba na riṋe nga ha u vhulunga mvelele yashu vhane vha khou vha na mushumo ngei Yunivesithi ya Venḓa hune vha khou pfumbudza vhaswa kana vhagudiswa vha murole wa grade 11 vha khou vha thusa nga fhungo ḽa mabuḓo na u vhulunga mvelele yashu sa Vhavenḓa. Fhedzi zwino ri a bvela phanḓa, vhathu vha mvelele dzo fhambananaho, tshaka khathihi na nyambo dzo fhambananaho vho shumisa vhuṱambo ha ḓuvha ḽa vhufa kha u ṋekana mihumbulo
nga ha ndeme ya u vhulunga na u ḓiṱongisa nga ha mvelele. Vha ri ndi zwa ndeme uri vhaswa vha ḓivhese nga ha vhubvo na midzi yavho uri mvelele yavho i si fe. Izwo mitamboni ya sialala ya u pembelela ḓuvha ḽa vhufa ngei Meadowlands Soweto. Vho bva nga vhunzhi vha tshi ḓo pembelela ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhufa. Vho vha tshi tou vha mupfhulusi Mphire musi mitshino ya sialala na zwirendo zwo vha zwone zwe zwa vhonala na u pfala afha vhuṱambo ha farelwa hone. Vhadzulapo vha Meadowlands fhaḽa Soweto ṋamusi vho kuvhangana u pembelela ḓuvha ḽa vhufa nga nḓila i songo ḓoweleaho. Vhana, vhaswa, vhafumakadzi, vhaaluwa na vhathu vha tshinnani vhoṱhe vha vha vho ambara zwiambaro zwa sialala vha tshi ralo u ḓihudza nga mvelele dza havho. It means a lot because of like sometimes kuba mnandi like uma celebrate into yakini iculture yakini ya. Mina ukuba like sifuneke sinxibe iculture yethu ukuthi sizokhona ukubonisa ukuthi siyamaXhosa. Musi wa tshi vhudziswa uri ndi ngani mushumo uyo wo farelwa sentharani iyi vha ri ndi senthara ine yo vha yo tou tea u farelwa vhuṱambo uvhu khayo sa vhunga yo hwala ḓivhazwakale yo pfumaho. Vhadzudzanyi vha vhuṱambo uvhu vha ri tsho vha tshitshilelo tshavho tsha uri fhethu havho hu dzhielwe nṱha. Nga tshifhinga tsha apartheid mahosi tsha dzi Bantustan mahosi vho vha vha tshi ri vha tshi ḓa vha swikela fhano. That's why hu tshi pfi fhano ndi Chief's House. That's why na zwino ro fhiwa hokuḽani ku plaka kwa heritage site ngauri hounoni muḓi u na mafhungo manzhi a murahu hafhaḽa. Musi vha tshi isa phanḓa vhadzudzanyi vha ri vhuṱambo vhunga uvhu ndi vhune ha ṱuṱuwedza u funana naho vhathu vha si vha lushaka luthihi kana lulimi luthihi naho vha tshi bva fhethu ho fhambananaho nga vhubvo, mvelele na sialala. Youth yashu yo ṱangaṱanganana. So zwino the best thing uri youth yashu ibuye vhuthuni ndi uri ri ite hei ntho ya heritage ene ri dzhie information kha avha vhathu vhahulwane. Muṅwe mualuwa wa bva vhuponi uvhu uri vhabebi, muvhuso khathihi na lushaka vha fanela u ima kha ḽithihi ḽa u vhona uri mirafho i ḓaho na ya zwino a i khou peyamela kule na sialala ḽavho kana u hangwa tshoṱhe ndimi dzavho. Ndi uri vhabebi vho fanela uri vha khwaṱhise vha tshi amba lulimi vha songo ludzwanga vha luambe lwo fhelela lulimi lwavho lwa Tshivenḓa kana lwa Tshibeli uri havha vhana vha kona u pfesesa uri nṋe ndi kale ndo ḓa shangoni ḽano mara lulimi lwanga a lu tshentshi ndi mubeli. Vhadzudzanyi vha mushumo uyu vha ri ndi zwa ndeme vhukuma u vhuyelela kha maitele a kale na kale a ṱhonifho khathihi na vhuthihi ha lushaka, izwo sa nḓila ya u sumbedza u ṱhonifha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa vhufa. Vhadzudzanyi ava vha ri vha vhona ungari ndi zwa ndeme uri mushumo uyu wa ṋamusi u fariwe ṅwaha nga ṅwaha sa nḓila ya u vhuedzedza ṱhonifho kha lushaka na u gudisa vhaswa nga sialala na mvelele dza havho. Nṋe ndi Vhutshilo Muhashwa, SABC News, Meadowlands Zone 4. Vha bodo ya dzinyambo fhano Afrika Tshipembe kana PanSALB vha kati na u shumisana na Google u itela u bveledza maṅwalele a nyambo dza ḓamuni dze kale dza vha dzo siwa nnḓa dza fhano Afrika Tshipembe. Izwi khou tevhela u sa farea zwavhuḓi ha mashaka-nḓila a zwa khasho malugana na zwine vha ri nyambo dzi khou ṱhoṱhela zwihulusa dzi radioni. Vha PanSALB vha khou itela khuwelelo lushaka uri lu vhige ṱhaluso iṅwe na iṅwe yo khakheaho kana u sa shumiswa zwavhuḓi ha nyambo dza tshiofisi dza ḽino shango. Nga ṅwaha wa 2005 khasho yo ṱhaselwa nga vha nnḓu ya vhuhosi ya Mazulu kha u shumisa ipfi ya Mampela kha fulo ḽa zwa mbambadzo ya SABC 1. Izwi ndi nga murahu musi khosikulu ya Mazulu vho Goodwill Zwelithini vho ḓisa uri luambo lwa Tshizulu lu khou shumiswa nga nḓila i si yone. Izwo zwo ḓo sia vha SABC vha tshi ṱutshela u shumisa ipfi iḽo. Zwo ralo mashaka-nḓila kha zwa khasho nga nyambo dza ḓamuni na vhone vho bva mulomo vha tshi khou tikedza zwine muṱavha vha tshi khou amba zwone zwa uri luambo lwa vhukuma lu khou ṱhoṱhela kha nḓowetshumo ya zwa u hasha. It would seem as if these days people are starting to ignore our indigenous languages. People think that our languages carry no value. It's still very important for us to teach these young ones their mother tongue or African languages. I am so happy and proud of Izzy Majila for the manner in which he acquitted himself as a news presenter and
representing the Setswana language. machakandira ava vo ita na u sasaladza vha bodo ya dzinyambo ya Pan South African Language kha u kundelwa u tikedza uri luambo ulo lu songo xela kha khasho. Our presenters in the studios say whatever they want to say in whatever language they want to say. Vha bodo ya luambo Pan South African vha ri vha khou shumana vha khamphani ya zwa vhudavhidzani ya Google u ita uri nyambo dzoṱhe dza ḓamuni dzi wanale nga kha online. We're actually encouraging radio stations, especially our public broadcaster as well, to ensure that data sets are made available. Vha Pensal vo ita na u ita khaṱulo kha lushaka uri vha vhige khavho musi hu sa khou shumiswa zwavhuḓi nyambo dza ḓamuni kha vhudavhidzani ho fhambananaho ha nnyi na nnyi. Languages can only develop if they are actually used. So the clarion is for us to appreciate all of our 12 official languages. Nga nnḓa izwi vhabveledzi vha khasho ya SABC vha ri u shumiswa ha luambo lu songo vhibvaho zwi thusa kha u kunga vhatevheli vhanzhi kha khasho. When a show to grow, have enough audience to attract revenue, you need to have a target market. So the informal language in lifestyle shows is justified because that's how the majority of the people talk. Vha Pensal vha ri vha ḓo bvela phanḓa na mushumo wavho wa u vhulunga nyambo dza ḓamuni. Minista wa muhasho wa pfunzo dza fhasi Vho Sifiwe Gwarube vha ri thandululo ya u sa kona u vhala nga vhunzhi ha vhagudiswa vha vharema ndi u ḓisa pfunzo nga nyambo dza ḓamuni zwikoloni. Izwi khou ḓa nga murahu ha musi ḽiṅwe dzangano ḽine ḽa shuma u kala mashumele a vhana zwikoloni ḽo wana uri vhunzhi ha vhagudiswa vha murole wa grade 4 u mona na shango a vha koni u pfesesa zwine vha khou vhala zwone. The cultures we have, the languages that we have, are millennia's worth of lived experiences, millennia's worth of thought, millennia's worth of ways of being. So it's so important for us to not lose those reserves that, one, are knowledge reserves and valuable in themselves, but two, are knowledge reserves and ways of being that are particular to us as a people and give context to our existence as a people. It gives us the opportunity to reflect, but more importantly, how do we ensure that we build a society that is inclusive and ensures that the discrimination of the is something which await. Children are never going to learn at the level that we need them to learn unless we embrace the languages of their birth and we use the languages of their birth to make sure that they achieve academic excellence. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ri a bvela phanḓa. Zwigwada zwa mveleledzo yaho nga u fhambana vunḓuni ḽa Limpopo zwo vha zwo kuvhangana ngei ha Ramukhupa vhuponi ha Butlokwa u pembelela ḓuvha ḽa vhufa. Mulanga vundu Dokotela Phophi Ramathuba vho amba nga ha ndeme ya u vhulunga nyambo dzapo tshifhingani tsha vhuṱambo uho. Vhadzheneleli vha mushumo uyo vho vho ambara zwiambaro zwa sialala. Ba ḓivhe uri vho mme vho Lydia Mukhokoloshi vhane vha ḓivhea sa mme ya Nkusheng kana Kukumantsha ndi vho nnyi vha bva gai, vha ḓivhe uri vha lwela mbofholowo vha bva fhethu ho fhambananaho na musi ḽo vha ḓuvha ḽenele a si ḓuvha ḽa zwiambaro na mitshino na zwiḽiwa fhedzi mara ndi ḓuvha ḽa u ḓivha history kuri hi tiva ku hi huma kwihi ri tseba gore re tswa kae re bo mang rena re le Batokwa re le Bapedi re le Balobedu re ba Venda re Batsonga re Mandebele fhano vunḓuni ḽa Limpopo. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga fhungo ḽa vhufa u shumiswa ha luambo zwiḽiwa zwiambaro na zwiṅwe zwinzhi sa nḓila ya u pembelela vhufa. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ya vhaṱaleli a sia SABC. Nda ndi khou livhuwa nga maanḓa u amba nga ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou wana ḽi tshi tou vha ḓuvha fhedzi ḽine ra nga sokou tou humbula fhedzi zwa murahu fhedzi zwa phanḓa a ri tshe nazwo zwine zwa vha uri ri nga farelela khazwo. Ndi tshi sedza na dzi hembe dzine ra vha nadzo dza tshino tshifhinga dzine ra ri dzone dza Tshirema kana dza Tshivenḓa ri wana dzi dza tshikhuwa dzi tshi tou vha na kulabi nyana kone kwa tou vhori ndi kwa Tshivenḓa nga ngomu fhedzi hembe dzi dza tshikhuwa lwene a ri khou wana uri ni nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri khou ṱhophela. Heḽi ḓuvha ḽa vhufa kha nṋe ndi ḓuvha ḽa ndeme vhukuma ngauri ḽi vha ḽi tshi khou tou nkhumbudza murahuni hangeini uri nṋe sa Muvenḓa ndi bva gai nahone sialala ya Vhavenḓa yo imisa hani. Nṋe kha nṋe ndi khou vhona ḽi ḓuvha ḽa ndeme vhukuma ndi ya ḽi ṱhonifha no ḽi ṱhonifha.
nga heḽo ḓuvha ḽi amba zwithu zwinzhi nga maanḓa wa lavhelesa mafhungo a zwiḽiwa ndi zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwa sialala a ri ngo tea zwithu dzela kule nga maanḓa zwi tshi amba zwithu zwinzhi kha vharema vha hashu mafhungo a dzi thophi zwidzimba zwino tonga maranga na mini zwoṱhe nga maanḓa wo lavhelesa na mafhungo a zwiambaro ndi zwiambaro zwine vhathu vha hashu vha tea u zwiambara vha ḓiṱane ngazwo zwi vha ṱalusa uri vhone vha bva gai vha tshi khou ya gai nga maanḓa wo dovha wa lavhelesa na mafhungo a mini a luambo lu songo thudzelwa kule luambo kha lu shumisiwe na vhana vha ṱuwe na ngalo vha songo xelana na luambo lwavho lwa Tshivenḓa vha ṱuwe ngalo ndi vhona unga ri zwi ḓo thusa vhukuma kho alusa mvelele. Ndi vhona uri heḽi ḓuvha ḽi khou ḓivha ḽa ndeme nga maanḓesesa nga maanḓa kha riṋe vha lushaka lwa Vhavenḓa ri ḽi ṱhonifha nga maanḓesesa ri zwi vhona sa namusi ho bikwa zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambanana zwa Tshivenḓa vhathu vho ḓiambarela miṅwenda vha khou dovha vha ṱhonifha na luambo lwavho hu khou tou tambiwa nga u ambiwa Tshivenḓa tsho ṱambaho lune heḽi ḓuvha ḽi amba zwinzhi. Mafhungo a namusi a guma hanefha dzivhoni nenjelele wa tevhela na mutsho nga ri se phanḓa na u ḓi rwa khana nga vha Vhavenḓa. Ndaa. ndi madikwana ri khou vhaṱanedza kha ṱafula musho na msinga ḓuvha ḽa vhufumi ri khou namba lavhelesa mutsho washu madikwana ano ri khou uri kha dzimvudza zashu zwikololo dzi ḓo dzi khou bvela phanḓa na una hanefha kha vhuponi ha vhori ndi vunḓuni ḽa Eastern Cape khathihi na nga ngeno kha phina nga Tshipembe fhedzi na ngeno vhukati ha shango muladzi dzi ḓo vhonala dzo ṋea maanḓa fhedzi ri khou wana mimuya ine ya ḓo ṋea maanḓa vhusiku ha ṋamusi fhedzi ri tshaka ḽa matshelo ri ḓo fara uri kha dzi ḽa mvula dzashu dzo dzo shavhela kha phina nga Tshipembe hune dzi ḓo dzi khou pfhelefhela kha vhuponi uvhu fhedzi ha ḓivha na luvhondo lwa muya wa rotholo hune ha ḓo vha ri khou vhandamela hanefha ḽa vhuponi ha Kapa ngoralo fhedzi vhukati ha shango ri khou a tou vha na zwinzhi zwa khou fhedzi ndi mimuya ine ya ḓo vha i khou bvela phanḓa na vhudzula nga vhuhali fhedzi hu ḓivha na tsivhudzo dzine dza vha hone ri khou ri kha mimuya ya vhuhali ḓivhe nṋe maanḓa hanefhaḽa tshizikini tsha shango hune ya ḓo vha i khou vhudzula nga vhuhali fhedzi mimuya yeneyo uri kha ile dovha ya bvela phanḓa kana kha ḽa matshelo ha ḓivha na mivhigo ya uri hu nga vha na khonadzeo dza mili ya madaka kha zwiṅwe zwipiḓa zwine zwa vha uri ndi zwa vunḓu ḽa Kapa khathihi na zwiṅwe zwipiḓa zwa vhukati ha shango khathihi na zwipiḓa zwa kha Divhura fhedzi zwa zwino ri mbo ḓi limana ri muḓalesa murahu tshona mufhiso u tshukalo nga degrees Celsius South Africa tshipembe ra khou ri dzi khou thenia na Pretoria dza 28 fhala Brokenspruit mutsho une la chaka vundla ene vundla Limpopo ri khou ri mutshona vhori makore fhala na phala u dela vhukuma fhala Tzaneen na phala Giyani Musina dza swika kha 32 zwa ṅwana fhala Lephalele une dza swika kha 31 matra ri tshapela phanḓa ri chaka vundla vhori la Mpumalanga ri khou ri khou mutshona vhori makore fhala na phala fhedzi a u ita no dudela fhala ḓoroboni ya Mbombela khathihi na phala Skukuza ri khou ri khezila skori 30 fhala Mashishing khathihi na 28 fhala Middleburg hone ari kha vundu ndi vundu ḽa KwaZulu-Natal khou mutshona vhori makore fhala na phala hone ha ḓi kana u dudela kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vundu hili ha dovha hafhu a ita na u rothola kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vhori ndi zwa vundu ḽeneḽi hune dza ḓo swika kha 29 fhala Ulundi dza ri 30 fhala Vryheid khathihi na 30 fhala Ladysmith kha vundu ḽa Eastern Cape hone ha ri khou uri ndi mutsho wa makore fhala fhedzi khou vhona na mvula dzi ḓo dzi khou bvela phanḓa na u pfhelafhela kha zwipiḓa zwa phini ḽa shango zwa vundu heli hune dza ḓo ita no swika kha 27 fhala Mthatha dza ri 26 fhala Malitswayi khathihi na 28 fhala Komani ri Songwangwa na 22 fhala East London matra kha vundu ḽine vha ri ndi vundu ḽa Western Cape ri khou mutsholo vhori u ḓo rotha vhukuma hune ri khou vhona khezi ḽa mvula dzi ḓo dzi khou pfhelafhela kha zwipiḓa zwine zwa vha uri ndi zwa kha phini ḽa shango ya Kovidzia dza ita no swika fhala kha 17 fhala Glen Williams khathihi na 19 fhala Vredendal ri tshi kha vundu ḽa vhori ndi ḽa Northern Cape o khou mutshoni ya vhori o ḓo rotha vhukuma kha ḽa matshelo kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vundu heli khathihi a ita no dudela kha zwipiḓa zwa vhori zwa Devhula vundu heli hune dza ḓo swika fhala kha 30 fhala Kuruman dza swika fhala kha 32 Upington khathihi na 30 fhala Kimberley hone ri tshi vundu ḽa vhori ḽa Free State ri khou khou mutsho vhori ndi makore fhala na fhala fhedzi a ita no dudela fhala Bothaville na fhala Sasolburg ri songo ṅwana fhala vhuponi ya vhori ndi ha Welcome dza swika fhala kha 29 matra zwa zwino ri mbo ḓi fhedzisa nga vundu ḽashu ḽa vhori ndi vundu ḽa Northwest na ri khou ri khedzi skori 30 fhala Krugersdorp dza ri 30 fhala Rustenburg khathihi na 30 Mahikeng dza ri 33 fhala Tosca khathihi na 31 fhala Vryheid mathango ro angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo ri a fara zwo ri madekwana ano thiri u ḓa vhusiku havhuḓi ndaa.